Lablab ate B. Nainom na ate. Tingnan tayo. Ilok noon na ni. Ilok nga ni. Pahilom ate B. Pahilom. Tayo ilong. Ha? Sakit tayo ilong. Ilok. Ilok. Away. Away ka? Uy. Pero andin pulbe. Ilang kati pulbe. Tenba. Hindi. Hindi. Away ka? Sipa ate ilong. Ilong? Tayo? Tikit. At ilong dahil? Honeymoon. Honeymoon. Honeymoon di man ako. Honeymoon. Awat. Mame. Hila ko. Mame, tawag mame be. Tawag mo na bibe. Mame na. Mame. Tawagon si mami. Oh. Ano man? Ano man? Mame, kaya hilak daw. Hili, dula, bebe. Tawag mami. Hmm? Mame! Mame, hilak daw ate Pen. Sumbak ka ni si hilak. Ate Pen. Mami, Alexa. Alex? Mame! Mame, alik daw. Ano? Hilak ate Pen. Ano Manila? Sumbak ilong man. Sumbag ilong? Hani. Kasi nagsumbag sa ilong. Hani. Si Hane? Oh. Ano nagsumbag man ni Hane ang ilong? Si Hane ang nagsumbag si Aliyah. Hani. Nagtugaan kas tinood? Pag sure. Ambi. Ambi. Sumbag ni Hane? Oh. Yun sa pagsumbag. Anak. Yana? Oh. Ha? Ambi. Ni tumbling?